Evo, dragi prijatelji i posetioci našeg kanala, pileći bataci su gotovi. Pogledajte, 20 minuta, s jedne i sa druge strane, savršenstvo. Verujte mi, ništa jednostavnije, a ništa lepše. Uz ovo sam napravio jednu lepu malu supicu, pire krompir, malo ovako u prirodi, savršen ručak, a može da bude i večer. Pogledajte kako ovo izgleda i uradite tako. Dragi prijatelji, dobar dan. Evo, javljamo se iz našeg voćnjaka, gdje ćemo spremiti, što se kaže, brzinski, jedan savršeni ručak, ali može da bude i večera, veoma jednostavna, a vrlo ukusna. A za to će nam trebati pileće meso. Ja imam ovde 4 komada pileće bataka, jedna kašikica će trebati bibera, slatke začinske paprike, 3 kašike majoneza, 1 kašika senfa, 3 do 4 pčena belog luka, crni luk i naravno ulje i tigan. Pa idemo da krenemo da začinimo piletinu. Evo, začine smo dodali naravno i sol, to sam zaboravio da kažem, beli luk i sad dodajemo i crni luk. Evo ovako, sečena perca i to ćemo sada, ovo štitimo od muva i ovo ćemo sada izmešati i idemo da pečemo. Zagrijali smo ulje, na laganoj vatri, jedno 15-20 minuta ćemo ovo pržiti. Marinada je jako jednostavna, ali je preukusna. I brzo se završava, vidjet ćete. Još 2-3 minuta s druge strane i pogledajte kakva je to bojica. Evo, dragi prijatelji, kako to izgleda u tanjiru. Jedan savršen ručak u prirodi, pogledajte, lagan, vidite meso, vidite kako se, gledajte kako se to ispeklo, vidite. I jedna lepa supica. Ja ću malo da uživam, da ručam i da odmorim. Puno pozdrava s kanala, Mićino, ali baš dobro.